MCO ward ya Ntima West Patrick Tururu na amenerete wejani bwa basari ni Gavana Kawira akiuga rejana na njira ya gisiasa na kwiringira ndebenda ontubu akiongera Ntururu ugite kinyangu gije Gavana akurite batere kuritwa ni maabisa bakithomo kuma kiri obisi yawe na batere kwithirwa akiuria antu barabombekia gutethia Meru na njira mwanya mwanya. Taura mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Karea gutwira Ntururu kinyana kuria Gavana Kawira gutariri na kukungwa kigina kia milioni 10 gietire kiria kiathuri kiri budget kiri gutethia aritwa. Tuonete Gavana ngutikia na rira guthirikiria kuthiuronga wikia cheki ndene wandi chetu na kimithiurongo erewe Gavana na karite mtu siasa ni already. Ni migambo ya MC wa Ntima West Patrick Ntururu akemenerie tagarera Gavana wa Meru Kawira Mwangaza Ramo bango joja wikia kigina kia ambasare maturene mwanya Meru. Ntururu akiuga bore akuthiria maturene jau ni siasa kuringa na nkoroki akiwa kinya maturene jau no kakurungi kapinzani ba MCs barabatu kugwatana nawe akiuga ni bwakethra rita na bongo ge ikyo kono athiuronka wandine akiuga ibasare ketie eta kinya wandine akarungika MCA baraku angai city standing angai waiting angai ba but nando achiure buruburu all governor gweterungika o MCA ngoke ya kuthura gutaliria antu banturera kana aitho abekiritie the real maendeleo ukataka ja akuriunga ntore Ntima na tigira kurungika MCA we na batu andu Ntima tutina thina ikurungikirwo MCA ungi bata ituije mandate ja mutongeria kana MCA rothuri kingi MCA Ntururu na therete ate gutina MCs ba Meru bagwitana na kigina kia ambasari buru na wejani bwa kyobo bangine Gavana Mwangaza na nkiama yawe MCs utino abati kunenkania ambasari kana utino tu involve kunenkania kwa ambasari guku Gavana ajukirie akarande na timu ewe na bathugani ura bagetia na mbere kyo kona nya amithiuronko nerenio uti MCs ureta kumira ara ikenda kombo kujira Nteto ne thithikire na itugitwe mararamisi ke akari kana barato to represented bakirira bakiuga ibakwe wambeche chiandiguru koroga iba ikinya 1500 bangi bakoiba ingirije ke boarding school bonge bwa korotithiria kiara Ntururu ariuga ngugira Gavana Mwangaza kurita abati kwa bisaba bakithomo kanya kumirita na wakethira gichwa ntaira ya kwithira gikubiria Meru ngugeje ugo wikiria ntu cheki chiangirije ingoge o Gavana batikudo ethithia ngoge o batikudo o delegate ki ward administrator na officers baku kuma ki waziri nikenda ugo ukethwa we concerned mona issues indito tia witinambe bwa county yetu ya Meru na ngukio chwa donors mongatha hii tukomenya donors ba matukite na watu itite endelea na face ira endelete ni tuteona more donors partners baba raiba thirikari iri ikurukite na ndi ugo ukalija au kwinga donors bara kurare no tutina kanya kao no tutina kanya ka gwita kubachwa kiuria kinene na ndi ni untunga Gavana Mwangaza na kuthiurunga kinenkanira kigina kia ambasare Ntururu adiuga kiremba njetire gutumika thaiji ni bakurukire kigina kia milioni 10 kia kugwata mbaru twana twiro wandi turatutte guchumba indi akiuga bobo tumbite kuonekana mwankira na ruaije Gavana itamukurugirie chiringi milioni 10 cha go sponsor kana cha kumba gutara twana twiro kiwandi tumba kuthomithwa through sponsorship ire thirikari but kira Gavana kuonania imbasari akiri achi allocation 3 million iria cha allocate ndene the former ward fund nande tukaligara milioni 10 na chio Gavana nao ikiri nikyo ana tukuona kinyabo bombeta kwa sponsor bomba gutonya skuru gukurugia milioni 10 mbunge gukurugia report Nteto Shawero Juma ria kwa rieto ni Mutugi Kare.